O te whasisilatu o toe amatalia nei taurumanga le fono au whaitula fono. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mae al saunuanga le sus fono mo whasale le anga toru, le tatu tula fono tau whaofi. Ai olo tula imai le sus fono mo whale ata toru mo se avanoa e sauno ai. Ai lei tu inatu le avanoa le sui mamalu. O te whautua ina pea le maota, ina ia alolofa. Tausi pea le file mu ma le tau aloa le tātou Palemene. Whaleo pea le whanau noa le fonga fitalai, ona o la fonga i le fionga le taitai o le tuangai i le Palemia. Le taimi o mai a whaatatia e se ina ai a tātou tau manga mo le malolonga. Ia te au ele o stūlanga le leilea. O tātou o taitai, tātou o matai, ai mai se o lau fionga le taitai o le tuangai. E le toe urutaia o le toe urutaia o le maota i upufai o malo. O mai au na o whailo atu a tātou tūlafono tū mau. O lea o wha maonia le lafo e whatatia il sau noanga wha minstar Palemia i le lau a fono. O tau urumanga o le tātou ngaruenga. O leo o ta oto sau noanga wha minstar wha ngā solonga o leilo ilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tātou ngā ruenga le wha ngā solonga o ngā ruenga o whautuanga ma le wha tūlanga ina o le pepa o ngā ruenga o le nei aso. Rau tūla i mai fo i ma le teuteunga o le lafo na ia tala noina nei. E le ise isi na wha goina le lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafu. E le talia lare tana noinga, ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā ruenga le maota nei. Pei tai o au la fonga ngā i le Palemia. Ua whaavae mai i so winga le fia le saunuanga wha minsta. O lea ua u wha manino, e ai le aso e tala noina ai. Ai se ai le omsa i ai wha ngā solonga o tātou ngā ruenga lau a fionga. A o lea wai una ia e ua, a o lea wai uai na e lafua i le upu masoa i le fionga i le Palemia. A o whafafonga le kapeneta a toa minsta langolango ma le au whai ngā ruenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga fitalai ni winga wha pei tono na mota nei. O e pei fo na tūlai mai le nāma tā upu, le neim tā upu se tasi o suis fono. Taruai, ona o le ngangana le tāla whea ngai na ia whao ngai na a ngai le sui Palemia. O ina foi o lea na so o whau ai, ma o i foi o le a so o whau mai ai se whai unga no foa. O le e iai le anganga maualunga i a teau. O lau o fionga le taitai o le tuangai. Ai mai se upu masoana e lafo le taitai o le malo. E le fia whailo atu o le fongitalai ia upu matanga. Mai o loo mori mausui o le kapeneta mai si sui fono na whaafonga i ai. Ina ua tuua le fongitalai le no foa mo le malo longa o le tae au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le fonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le taitai o le tuangai. O le a wha malolo lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu ali whai unga. Ia mai whautua ina lau a fionga le taitai o le tuangai. Ina i e tu ua le maota le taimi nei. Ma le whalo lava. E whatatia ese a tātou ngā ruenga lo tūla i mai le sus fono whale ata tolu. Ia tūla i mai sao nua tūsar tātou tūla fono tau whaofi. Mane ngang whaaloa. Au tai lau whionga le. Ponga le fono mo le avanoa. Mo le fwoi whaftai tele. Tau whionga ma le
pela tu selfono mo tanga luenga mole tau mafutanga wa sui malu Palemene alo fa chai hele yo sa manatu tu la fono mo di fa malo mo fa chai le sui fionga ringa matua taringa ale ia lo tu lai mai lo tu finga fa mista malo manu ia lo tu lai mai manu yo faiva ole tu la fono nei pe ona tato lo tele so ele tele ni swinga ai pia fai si ma ini ai fai si onga o swinga ia o mai e mo mua na moli le fa tai ile tamai tai pule mal pule nga le sifa il fa fuenga le nei foi tanga luenga malo i tau sanga tele ele po ora le tele o sao o sifa tala tupe le tunu a mese talonga ia manisi o so swani il tele o ati nae ia fa la tonga ese tono le tunu malo fa ftai a to manatu le tu la fono le nei male anga nel sifa lua fe lua lima tu la fono company tu la fono tupe luo ta a fe se lau valu man to foi o tu la fono nei tele tu la fono nei e paro me tatou e mai tatou mo ia tunu uma jurisdictions fo ile o la already o la wa fanga yo yai ma fatino ai ia fala putonga fa peni ma na tusi fo e tangata ta mai la tole am ta fa yo ele isona ave seina fo ila e tangata le nei tusia tu la fono ia vaenga ia tu la fono pe ona maua mai a fa lua fa male lima da tusi ia tu la fono o was fulu mo tu tau sang a le fa to a blacklista to ele lua fa sufitu o no winga o le na sa wo ia ta to operator ia meni mai ia le amatanga to foi la mene fa nga tu fa penei ele oni me fo tele pa to atele na mai tono la fe early 2000 mo la fe se lau late 90s ha kamilo mai me ia tua isi atu a me se atu no ia Caribbean ma tu no o Pacific ia me fa nga yo me fa nga lu ai tu pe tanga mo mea ala lan ata to vai la iai pe folinga holele o se la fonga o alo se me la fonga tax evasion ala to fa winga ina le tax avoidance folele ka un fa kam la ko kupe foi ai o la lava solo ai tu la fono alo winga la fam talanga la ufionga e fa tu la fono ia la sui swinga ele tas fa tu la fono teu tu la fono company fa va malo International Companies Act teu tu la fono insure fa va malo International Insurance Act teu tu la fono teu ngatupe fa va malo International Banking Act ia ko mo company tu la fono company fa va malo fa mo se fa mo fa bitoa Special Purpose International Companies Act 2012 e fa yo kula fongo ia la keu le mele ba mai on task of city dolia PSA wa le lua fe su fitu a blacklist state ato tali mani no ale fiong al tamatai pulian na e ofisili a fai ai
ave se tu sa no la fonga ye tono te nga tupeni e mau tinoa o le ai se afianga tato tupe mau impact i lungo men tali manino ale fionga te mate puli ioi e ai o le ai se afianga ono do visili le a fai la iu na iu wa mele sa fa longo i lamtanga pe lima ono tau sanga talu ai su tau sanga le OECD o la tau ina mua pa sa wa mele OECD ale o te ine ila naf o le na EU le mai o sili lo le o la pa sengi o pisi ka ko i mo EU la pa sengi tali pe na fa pa sengi a fatu langa al metal fa pa sengi tol su wa fe compagnie ni sem ele a ko se a fe compagnie ala fa e compagnie tol su wa fe ola la tato tali la fa tu le iva pa sengi le e ono afia la tato tali wale fa pe mai isi va nga ia sia mai restrictions ye ele o fai nai mato me la vese fu le se me la penalize fu ma ko ile EU along mal EU ama tso fola le EU ole ko ipel ka ngi EU al meta o la u kilkilo ole pasengi male afianga a fai lo asu fiku lenga la piseka ko ai o mai le so ele isa afianga o ka ko kupe maua o sa afianga o companhia le scala o facilila le ku mai lo maho fau ola me la ka ko fa longo i le fa pasengi le po ole sera ngale kiki e ka kia ia livre full mo ku pasengi awa o le avisi aku ka ko kupe mo me ko sanga uma sulu mo ku milionga Amerika ala consistent level sa mo ko sanga mai o por sulu afele ke mingi e ka mo sidia it's a good number ai on mela la ka ko faia o le ka ke make ala le mea wa le usa ngo mai le mkanga lu e ile impact e le negative impact as in anything in life but ole la ke le lo pe ole la pe polar ke le ole la fianga ka ku pe maua al ka kanga lu ngale le mele ole la fianga ele si va sul mo ku pasenge ia ele o afia ele po le fu la ko le mele ila wa ye it's a pulling tactic for it a kon kelingi en ka ma wa ngafi sa ngwa ko kai puli it's another form of colonization o vai mai lo fo wa manguia pare le ko ngula kingi ko fa fele kapele la le fo ya la manguia le sa ya ka ko va ko mai ala ko me ala ko awa ekolu ia criteria le pe mai ka unga family inge ka ko onga veselo ka ko malis ale lua me ye lua va ngai family ka ko ai me se ole ka family inga me ka ole manga o mai fa le when we share le hole me se ku fa ia ka ko tax information me nga ka me la le okay Fafakai, ole maua. E lua kausanga stand down. Kwa effective lua fe lua vat. Ka fa kwanga lo fionga kama kai miska. Hapen. Ki kilo ko aye me. Ko aye me. I ho ka ko ngau kel mero lo winga. Ole fa mai la ko. Ia tax mo compagnie, pe ko compagnie.
La mele aves exemption. I kampangi ia halako. Yung alfon ftelai le fi fa lama. Ia, maria lo fionga simbalo lo sa no lo yet fa la ve le fionga le li pan. Mi se sa no mai lo fionga le li pan. O le fatu o tu la fono lea. O le fa mama o le reputation a Samoa. Fatu le na. Ina o fatu le mai te unga nei. Na matua ami le kabineta le pule sirio le sifa ma le lato mta fai. Sirio mai na mato fai. O le ala afianga o tautu pe maua sa masani o na maua. Pe a fai mele. Tadi sa mai an por siria mato. E ai le afianga le la loifo lima super sene tu pe maua. Tu pe maua sifa. Alala tato mele le maua mele. O le tali al tamai te pule. O le ingoa ta ule leia o Samoa. O le fatu lana. Money can't buy great reputation. Na eva noi si meta te o tatu su e tupe ai. Na eva noi si matanga luenga mo mai tupe fau e whaalava i me ia. A o le ingoa ta ule leia o Samoa. E le mawhai e tupe o na whai. Leo balu tau sanga, mai fea. Le sino fo inga, le sino fo inga, le tsa sau temi nei. O le ngoa ta uleanga ina o Samoa, blacklist. Nale mea nalva ia laulangi atoa. O ile EU, European Union, o le atu nuu lau tele. Le foi tātou te sa ili sosoani iai, ma le tele sosoani mo le atu. Atu mai lai le fatu o le tu la fono lea. O lea, o le reputation a Samoa. So money can't buy that. Mele fa malmalama tu la ufeong al fonftalai. E le o le tupe. Money is not important. A fai ol mafu angana amata mal tasiva fitu sfurun telo mal sifa pato afatu lang al tasiva lu tol. Leu fa tau nu ai tu tupo fa vitau. Ele no fol malo. Ai sea o le ngoa ta le leia o Samoa ma le va matu nu fafo. Mela le sui ya o le matou na fa mamlamanga. E leo le laua manu, alfa muri atu. O le ngoa, tau le leia o Samoa. Le ua lea le fuala nuriuri lea. O ai nisi investa atu e fia mai le atunu. Nauna lea le ai masesi e koe fia sau le akungu. Ai sea, e palapala le ngoa Samoa le mea lea. A o ai ni palapala ai. No fo inga ai. Ya, o le na. Alfa manatu le batu. Le ua fau tua mai le sifa. O i. Fa mama ile ngole turu ma le aunga le na tu la il malo fa mama le ngo ta le yo Samoa ya o fa mama manga le lo fionga constelai Ai. Ya, malo sa no fa mama malo fionga te tai o malo ya le fa fonga mai foi le sui malo fa le atol vai nga no ye lo sa no ya le tal manino te tai o malo vai nga le fa o mai lo sa Resili ia. Tu yan na se sui matou. Puleol. Sifa. Lasa me se Samoa. Lasa me se Samoa blacklist. Tali manino al pule, le ise me. Le ise me kasi. Ele o tātou. O la tou. O le manga le lifaku Samoa is a foreign country, is a sovereignty. O sa ku kasi ma pule ai ai. Ele lifaku me la manga ila ko. Me le manga ila ko ngali iu. Ah, feli va su bongku pasenga ko uia la ka le ali ngo Samoa ma le Samoa. Ale lei. Eu va nga fa inga se kupe. Sai mai de suyo lo sa no lo ye fa la ver fionga de li Palemene tu la no lo fionga tai tai mal. lai fa fonga mai le EU tato fono nei fai. O de ngalo. O de ngalo le sao fa la tonga nei latina ngole tulu. O de ngalo. E tātou te muri tai fo le taimi nei whainga wha vai o iatu nu ia mai soani mo tātou. O ile iu, o tō roa fia miliona le wa umana mai le vai, ma me umama le mauati na e riso ma. Ia, e whapena se la ngona. Ta tai mai le mo le ala, tasi al me le taum whai e tuel malo. O le wha manino, o le ingoa ta ule lei o le tunu. O le tupe le popole ai. Ma isi ala ngā tupe o isi me su e mai tupe whatumu le me lea. A ia mama, manino matau aloa le ngo Samoa i le vainga laulangi atoa
ia se tu le atu le Malo whaftai, lo whio te malo, ia. O le ngō Samoa. La ele dei le ngō Samoa. Ngā le iu a la tau aia, ele la kou a le whaitau. Ele whape o, ie perkangia ma isa kong umar European Community, o isa kong o lalangi. Tenga la kou a. Mera leu whakoi. A whaila tatu tu la fono, lango. Nala mele ave se ai. Ngā le iu. Others exemption. EU countries. Papinga la ko le ngau mal mena. Ele ngau mai isa ku. Am fai ngan fat ku la fongo. Exempt la ko. Ale fai ka ko. Ka ko tos. Savings se fai le. Liu tos. La ku sa ngua la fongo. Ai sia. Inga ia ko singa ka kam fe keng la ko. Ele ongi pe no fai atu. Kula fongi kusi foi palangi di kusi ka. O palangi foi ia kusi mengi. O polo fesa mengi. Ele ke ia vese la ko mengi. Le ke. Ale au tal no atu. En fanga ko fa mahale ngo Samoa. Ya fa malia la ngal iu ia. Ave exemption ya la ko. Aka kia isa ko mo pasu. Mo isa ko ia. Maria Fenore sui o lo sa no lo ia fa ura ve ale fionga min stai o le tu la fono. Mi fa manino. Lango la son nafi le sa faireta to pre-session ha fai ai. Sa tali manino le to mai tai pole. Sa fesili le Asia continent. Pe a faina pe a sui tu la fono. Sa tali mai le continent Asia le se me pole for va na ne te pole sui tu la sui le ile ya Europe. Ai ngalo ai. Sa no manino to mai tai pole. Ele se a faina Asia. O le mele nei na fa pa senele mo ta to mai le Europa lona winga a sui tu la fondo o le atele se tu pe mo wala mo mai le mai se tato clients e mo mai le Asia continent o le si foi vanga taua o la tala foi la no foreign investors ai mesela isi vai ngalo fe mai le stala to no Samoa ala o le blacklist to o le matanga le ngo Samoa il la langi tu sai mal blacklist fa mol mole mal fa la lava fa aftai Alo whaftai sau no lau fionga le minsta. Tu sai fo le tulango e wha malama ia. Moli waftai tere fionga le minsta mole. Wha marusia la tamau. Wafkai kele e lau fionga. Wha mol mole. Ia, se on sai mai sui o whale ata tolu se i toi tu atu lewa no le minsta o tupe maua. Ia whafkai. Se pa me wha mol mole eska mai minska. Ua lewanga o wola. Ar whiwhiringa whalmako kumalo. O kisau so swangi a wal fa nga malo Samoa elos ka mai ming skafa mol mole man fa lava fa aftai ia maliere sui o fale ata tolu se fa atu so swangi no foa ia salon ne ya so le fa ngo fiele nga ruenga le fa nga ngi maltato Palemene fa to ama ya tu ne ya fo i leisi a fia leisi sui for the mouth ile mea le nga ngana fo le o sa mo le atunu e mfano lato e winga lasi up le fo e vatu e alf so ani le sui o sa uno ni le temine yo to lo fangia ngana ai mai so sui mamalu o Palemene la fa fonga Samoa la ngal fonga uso le atunu ne nei la tapu ai mai yo to lo fangia le ngana nei fa taman ngana yo la fa fonga Samoa o na value me Samoa lo fai pule pe fa pi fa tuanga no fo ia tau tō nai le uto ina le whangwhitalai lo tō mamalu ma lo tō paia. Leanga o tō rupe whalele mai tō malo, vātua lo tō paia. Tau tua nāta tō ngā ruenga le tō ngangana e whai ai. O le mele atu whautua ina le sui mamalu, avese le upule lumo le minsta o le tamai minsta. Le whai lau tūse le whono ma whamaumaunga, avese le upule o le tamai le luma. Sao no o le fionga le minsta. Sao no mai lau fionga whauau, sao no? Eo fionga. Fa manu rua tu wapa fa o le ele sa upu o le o la tala no fai fa tai le fionga le mista o fa mau tu wina la mau al tala na le ko tanga ile o fionga ele sa tala sta mai mista fa manu rua ko o le o ke o la me o sa i mai le fionga le miska ale fa ko kala fa kai le fionga le miska fa mau kula mau ala mau le sa ngomi fa pa senye o ai ale Asia continent there e va sul mo cupa senge ele o pada la col melia ele o pole la col melia le nga sa ngo ai le ngo fa ko la kala fa ma no ele se kala fa penga ele fa penga la puli
Amaruru ko a ko so e me fa mo mo ele se kala ba penga kan mo le o la fa wa sa na nga lo fionga le vaenga le a o te pole asu a tua fa mo mo le ia fia le upule mfa ngaina ia e mamalo fionga amaruru ko a fa ye e mamalo lo ko sila mai me ngo fa ko le fa ya skala ba penga e o fionga ele tama tai miska se fulu milionga mai ar kero kausanga ave i pache del malo to 2 minutos su lo Samoa ko lua pa ki so ka 2 milionga o si ka kupe ya leva ya kupe le mo mai se fulu ngai lo ai o le kele kupe ye mo mai mari fa mo yanga le ye pa o le mele pole o le pela kele kupe le apa ye le malo i ile sifa abo ale sa was full million wala le lavar kupe fa so si fa isi nga application ye isi nga luenga fa mese so so ka longa mesi me wala u fa lu ngi pa ke ki o le ke makau ave ka 2 million fe ala la ku si ale si me ole o mawo ole wa ku ila lo ele MPE wa sa le ko ngi se dividend sa public a beneficiary body alea le uma le olisi dalo public trading body ana winga he pe fia foi milion nga ya lu il causa winga fa vese lu su milion nga ya treasury avese le lima pe fia milion nga ave ile dividend le ono le olisi ko pe o la sifa ya o fiona kama kai miska ola le pule yang sa wal Palemene ola nga ya la wa kwa fa kwa nga e ka nga e ma fu ko nga imia a we ka ko ke nga ke le nga la fi fa se e me ka ko me ye ko u ya ke a polo kai ka ko a ki nga ka ko a mo le van ka ko operating me sale yang o mai fo se yang fa ya o ba su ka sanga ka ko operate le yang o mai ko ke le wa ma ka longa struggle la ko kam fa le ka ofi la ka ka e ko va ku la fonga yo a me ele sa mai foi fa so ai ni distribution of wealth fa mai a mai sa no ma sui mai lo time restriction like ka ko e ko e ka ngai ai ele yo lua fi lo va pa fa lo fonga fonga mo la no ma lo sa no fa li fo fi ngalo fa le at tolu le tatu tu la fonga tau fa off ya fa ma lo ta pena ya o lo ma wala vale avano mo nisi sus fono tu sa tatu tu la fonga tau fa off no talo ya o leo ma watu leo tu la mai le fionga su te tai o le tuangai ya sa no ia tu salta tu la fon va tai la fionga le fon fitalai ma no ne foi tu malo e fa talo falo ia tu la fionga e va pe foi la fionga al Palemene ma lai tu o man ya pe foi ia fionga su manu nei tu o tatu mota ya fa malo la va su fo mo male langi ma de nei tai au mana tu fa mawina fa tai la fionga ya mal mtanga luenga tu sai male tape na ina tato Fonotaga le tai au te ya te tonu la le wa to naisa wila o to fo itua poliba ta o to fo ilang tonu pale tala le lei ya wa sa uninga pa ia le tai au wa te o to nai ya malo fa tai mo ia fo nga uma manat fo ia wa malama i ngalu pa ia sa o Samoa o le tunu tofi le o tau to i fata ya e mua fali ia manatu le o le fata lolo pa ia na le to ia se o pore le foi su fono ai le tato tu la fono tau fa ofi pe ona fata o to le lau wa fono ia mo le tu fa ftai le o fionga le minsta mo ne tu la fono o sem ta upu wa leva ona tango fia ma o fo ye sa do ngal mota nei e te reisi o tau sanga o to na yat ona le tau pulava nei ole yai pe ole ngo Samoa i lungo le blacklist a tunu Europa po le European Union o le vala ona sau no fo i e si tau sanga manapa e inga o to na yat e se fo la bo nei fa fitau ya fai ole tulanga le wa mai le tula fon tau fa ofi nei ole po fo pe to sili le o le lei ya
se tangai ia i wa le foi wa ta oto fo tuanga i le tulanga o le nei te unga o le tulanga la vale sa wai sa tu sa noa ia la fonga company fa va malo po international companies o le stala i tato authority le o le sifa Samoa International Finance ma tasi le fa inga le to sina i tele company e le stala tato sifa o nei le ni la fonga to ngia company ia mai fafo po lo o fai ala to business fa va malo ia tulanga la nai ai awar tele o tato tupe o lo maua i sifa e maua mai i le stala o yo company ia manai si fees o lo iai awai leini la fonga maua i company ia fa va malo o le stala i a fai o le tulanga le marfufanga le o tato anga iai ia se sila nei tulanga ia wai pe ho na sau noi si sui foringa mai ala pa u ia tupe maua tato sifa awai le nama le laina o le telefo isia tunu o le lalolangi o lo iai foi lato offshore banking centers fa pea iai foi isia tunu o Pasifika iai foi isia tu motu o Carpiane o lo iai foi lato centers fa pea lato offshore banking centers ia o awala na mo wai tupe a faila o le ala ave esere tu sau no ina o la fonga o no winga la tu tongi la fonga company nei ia o no winga la foringa bala alofia tato sifa mai le tele company ia o le unga la e pe on mata watu ia o le apa ula tu pe maua se va inga la le si sila to ala o vioga mista po o ia si sila mfu fuanga fo tato sifa i le tulanga lea pe pasia tu la fondo nei ale au ato tu la fondo o le ave se ino le ngo sa mo mai blacklist o se fuanga le lei awai tau fai po la se fainga la se fo le tau ina ia tau leia le ngo sa mo o le melana e tau tu si la to wa fai fo la version swaf o le swaf pa ia o tatu tunu ia e pa ua foi tupe maua tato sifa o tupe ia lo fa mo ai le tele fa la potonga o lo mo ai mo so sani tau tupe e tele fa la potonga mi se lava fa la potonga tau talonga no mo ai so sani ia ma pera foi mai sia tina e tato malo ma tu tono le tunu a le si facili se to fa manino mai le vala le ala o fionga minsta Ola tonu lava taimi lea e pe pasia tu la fono ale la pasia ne tu la fono nei ia pe o le fotoa mata effective ele masino januari lua fe lu sumal van po la tonu la taimi lea e fa mo e ese ai le ngo sa mo mai blacklist po tonu lua tau sanga lea po le tulanga ye ta tu fa tari se au dia tu lu sumal van le ase sila le ase fa maninonga tu langa le lo fionga le minsta ia o vaenga ia pe na utaua lo fionga le fonga talai e va toi se manatu fa pena se toi si sila to awa a faia mai nei company nei ai tu ia i male la fonga le i tu sa mala fonga ia tatu company ia le stala Samoa le stala o company Samoa domestic companies ia pe ana sa no se tasi sui lo su fitu pasene de tax le ia tato company local companies no no winga a foi lo su fitu pasene le foi la tax and company nei ia no winga le to attractive ka to sifa mo company fa va malo o ma fu anga na le ala in tan no atu tu le wa no pa u wa la tu pe mo sifa ia se tai bisa no fa ma lamba ia la o vioga mi stai tu langa na pe na langa atu ona ta ua tele tatu sifa mo tatu ati da em so swani fa pena mo le atu fa malo fa mawina le fa malo le fionga le ngo matua da to fa ale tu lai mai le to fi minsta malo na u taulo fa mo ma mana e manuia lo tu lai mai le tau ave to fi minsta o tatu malo fa tailo fionga fo fitalai manatu o lea ua tatu tau nuu ile si uio ngā luenga wha Palemene ni tau sanga lua afe lusun male 5 ia o lea la ua i ufo i male manuia tatu ngā luenga ua
manatu o lea ua whaarala sa o tautai o ngata I whale ua siri foi ofe ia ua siri mea fo le se unga ina ua malolo whai wali seu na whapea leo se mātou whaamatalanga whamalolo ngā lue whamalo foi whaafitai mo ngā lue ngā le lei ua mawhai o na whai fo I le vi inga I le tua ia ua toyo se aga I on tātou taunula ia I le whaamanatuina o le aso soifua mai o le pepe o le Krisimasi soifua mai o le tama o le whaotanga o tātou whaola tūlanga lea ia moli atuai ia mo ngā lei mo ngā lofa lau avionga le whangwetalai ma sui manu o le maota ia whaurulunga mta ngā luenga ia tapua I ngā Samoa in tātou maua se Krisimasi fia ma le saonga le mu se tausanga fōu manuia ia mātou whamtalanga lea ma le hanga whaalalu manuia tātou whono lau fionga le whangwetalai Whamalo sau noa, lau fionga I le sui te tai o le tuangai. Ia ua whaafonga mawar pa I o le Palemene, e mai se foi o lau tu malo, ai a Samoa malanga tāpua inga o lo tāpua I mai so se tafa o le lalolangi. Whamalo tā pena, ia o lo tu atu pēr lewa no le whangwhitalai, po ai se isi sui fia sao. Ia leo mau atu, leo fōni mai sao whale atalua. Ia tūlai mai a lau fionga sao noa tu sao tātou tūla whona tau whaofi. Manuia sao noa. Ia e moli atu le whaftaitele lau whionga whongwhitalai. Wa fo le manoa ia wat fo le whatalo whai lau whionga ia mes fo ia le Palemene e maise le malu le kapeneta masui minsta. Ia e vawe ase manatu wha maupea le lango fo ila neitu malo man neisui. I le tūlanga e winga I le tātou tūla whono whatatia mai. Ia nei whautuanga la I te whia watu. Ina ia ngā fo ia le au ngā ia ta te atu pe ina. O lewa mai tau ina. Ua whia tautanga o tātou wasiasi le iu. Ina ia ve sea Samoa mai tūlanga lea o le blacklist. Lea lae le imawhai ia, lea la ftau loa. O ia tātou Palemene lentu e whai e pēa whapeo tūlanga le taun whai e. Ale mea sili, o le uo mai. O le nganga lava ia watu le whautuanga. O te tau rola o na si tia le stala. O kampani na ia mawhai o na le stala I tono le Palemene nei. O na ua leva o tātou no nofo ma le stala tuai. Lea la e ngata ia I la fianga o tātou tupe maua. I le ngata fo I lea, e te tau o na ilo le lei. Ia kampani o lo le stala I nei. Ina ia aua e fōringa mai, o le tele o kampani nei o mai I Palemene whapene. Ia e whilongia ma isi fo I kampani e le lei. A lea la tātou tua I lea wanoa ina ia mawhai o na le lei e le tātou ngoa I le iu. O lona winga e te tau o na whai se iro I longa le lei, due diligence. I aua ne tātou whatamala I e tūlanga lea. Awa e mawhai o na o mai e tonu ma isi kampani I e pe on sila fia. I olo I e fai kampani o lo lato whatino ina I e tūlanga lea o tupe. Tupe teu. Ia mo whaalave whaangai mo terrorist. O lea lai whautua ina I pēa I e tātou tanga luenga sifa. Ia a tono la atou leto e malanga tau whai sa ili tūlanga lea. Ia le ua mauar tātou whamoe moe, or pasia atou tātou tūla whoni nei. Ia peo le nganga le rau whionga le whongwhitalai. A ia manuia lava fufuanga, ia nao mai le ia le whionga le ngoa matua. Aftai mo lo onsai. Ia, le ua e onsai ia le ua a filfilia tātou tūmalo. Ia e a vea fo I mo minstala o whionga. Ia o ia le whai masui o tātou. Ia le nganga le ia lofa le tu af so soani lo soifua. Ia me se lava tam whaingal ngā luenga. Wa le whaingo fie foi. Ia le nganga le lau whionga le whongwhitalai. Whaftai molo wa avanoa. Malo whaftai sao noa lau whionga I le sui malu o whale atalua. Malo tā pena. Ia mai tau watu o leo wa fau mai sao samtam whale latai. Ia sao noa ia lau whionga le sui whono mor tātou tūla whono tau whaofi. After tele la whionga le whongwhitalai mo le avanoa nei foi tu malo whai se sao pupu le tula whono tau whaofi e peo na
ilu mo tātou Palemene. Ia mana tu fo e o longo arvi inga o le atua nei aso. E ano tātou amata mai tai au tātou Fonotaga. Ia le foi na vela o fionga mo staulanga o tātou Palemene. Ia malo whaftai vi e pele atua. Ai tula ia tu male anganga e tu mo whalualu. Ia mo le tfui nei motunga afa wan nei tula Fonotaga. Mo le tu le ngang whaftai tele le fionga re tamai tai minsta. Ia malmatanga ruenga foi o whengai man nei tula Fonotaga office. O le tula fono e ke au na maua I saunoanga foi a miso sui mamad. Ia ele ngata e pupu lai titi. Ia e whaia si onga o tula fono. Mele e maua le lua afes fulfitu na matai ona. Ia le ngoa Samoa I lunga o le lisi uri. Ma o le wawalu nei tau sanga o tau mawhailo tātou malo ma tātou Palemene. O le ase awala I mawhaio na ve ese mai le ngoa Samoa ma le lisi uri lea. Ai o le whaftai nei tu malo. E whapito au ngawhai le a fionga I tamai tai pule ma le pulenga ma le tātou whaalapo pitonga o le sifa. O na o lau mai tau atu. E walu tau sanga le whatoa o mai le teunga le tula fono. E abe ese le ngoa Samoa mai le. I le lisi uri lea. Aisea. O na o le whatoa tau ata mai se whaford whapitau. Awai pea na maria I saunoanga niso sui mamad. E wanse abe ese aile o ia tax aia ia company nei. O lona winga e leo se whato sina e ono o mai eni company Samoa. Au leo aloto tele le sifa ma le tātou whainga malo nei foi vaitau. O no leo wa maua le whaford whawhitaut. O leo le whaford whawhitaut. O le territorial tax lea whaulu mai se teimi mulibuli. Awa ana le aile la veaina. O te le lango ina pe le lango ina nei tu malo le teunga tu la fona pe mai nei. Mele mo le tu le nganga whaftai tele. Whaftai te tamai tai pule ma le tātou whala popitonga o le sifa. Ia o le au ngā leo leo ia tunu I whafoma. Whalongolongo ma mai tau. Ia po a foi me totia ma ngā luenga o lo ngā luru e isi atunu. Ia ina ia mawhai ona fo ia whawhita ule pe on tātou whenga iai. Melea ia manu ia tele le Christmasi ma tau sang fo tātou Palemene ma le angang whaloalo. Whaftai, malosa o nor sumbalu o whala time sam tau. Wharia fo ilo whinangalo winga I le tātou tula Fonotaga whaofi. Ia, o lo tu atu pea le avanoa al pai al Palemene, se si foi finangalo e whaalia tu sol tātou tula fono. Ia, o leo mai tau atu, o leo tutula I mai la fionga al sui Palemia, tula mai lo fionga al sui Palemia. Aftai, taro whanita e au, ma tātou Palemene, e os mei titia sa pai eile, sa unoanga le sui mamalu whanalatai. Nea sa ia momoli le whawhitai, ia, I le fionga tamai tai pule. Ia whape whalua ina fwt whawhitai. Au le visiri ai seana le mawhaina whai ei. I paia inga utuanai. O le utuan pai. Ilo winga le na o le tali. Sa le whea whani. Ia I simtanga ruenga mai simtanga ruenga. O lona winga whawhitai le whionga minsta. O e wa mwhai ina whea whani. A misi le whionga Palemene ma le whenga maro. Ia whau mtu e lau le whionga le. Ia, et su fai put manuel Christmas. Malosa o noa, lau fionga le sui Palemia, ia. Whaftai. Ia se tulai mai le sui o sam tau whalatai le ma otu le tutulai mai. Ia le ese langona e whalawe lawe le whaopopo le fionga le minsta. Ia, ai o me masania. O le tala fo le turi. E le no fol turi ma to vivi o na vai. O mena ma to fol vivi a to auto. Ia ai manuela o fionga le minsta. Lo fionga. Ia, si sao no mai lau fionga sui Palemene. Sa tale fai atu se me fa sa o se me fa mal malama ina matanga.
Ona manetu e ma ai ma volunga le sui o le tu malo. Ai fiso soani e tu fa malama. Nanga sama tu no foi. Nei tu o ma. E fai fa tai le fe ngai de. Na mo al tu ya tu. Ele ta o vole nei tu o ma. Oi. Pan mia. Ma capeneta. Ai sa fa tai. Ai ngata waan. Za pena fu. Te musu fa tu fu malo. Ai man weer fu. Malo faftai. Salo lo vai sa no ngal suyo. Ya. O le o ma watu le o fo vai saudi. O le tu malo le vai maunga. Sto tele lo shona mo le no. Ye tu lo ima le va sa ta vai maunga. Sorry, vai maunga fa. Tu atu le va no sa no lo fio ngal suiman. Tai lo shonga le mo le va no. Ye fa tu lo wat foi pa ye Palemene ma o lungo le. Lo nga fono le. Mau te fono Samoa ni ba ngoleso ya un ta fo selongo ne o le wo sa no le fio ngol sui tai tai ya pia fo nga fa ba sa no loli tai tai ma sui tai tai ya wa ya ai fa tai le fio ngol sui Palemene o le wa mau le ato to sa fio ma la mene tu malo ba sel ma tu malo e sila ta mai ya watu fai pule e fesidi mai sole ya la sa no fo ai fe sidi ai fa tai le mau ma sa no ngala fio ngol sui Palemene le mafuanga wana laiona ona fa mawina le ia Samoa le ilalo le blacklist ia ale banga file sa to watu se fa fesili ona valuta sanga talona ona fia Samoa lalo lisiuli a ole mai tawina tu sa foi mal fol sanga la fiona tu mai pule la so nafsi. E de ia se temi na pa uma wala loia ia company restara. De sa falia nafi torsu tasi afe ia company restara ili tau mal tau sangal nei. Al vaenga sa fia mani noel nei tu malo. Po feo li lifa ia tatu company nei. Tatu company i fafo. Ia pe mafuli le atu Asia. Ia pole o inicio se vai na tele o tatu company restaurant o le atu Europa ia pole le atu Caribbean wa atoma na to tuili ipso soni lo fa matu mai pele i jul tatu multatu fenga malo le sa fa mawina le se fulu tesimal fa miliona pat support le na mai i jul te sanga fa tu petaluai al tau sanga fal tupe nei le sa te fa matu mai fo ile si vanga tu pesu tasi mal familiona ona tu lai mle spa psidi a fai o lo tu fesili per EU le non cooperative o tatoli i lafonga ia ole mai tau wino lo a mai pere lango mal sosani tau se lenya li EU mul tatu malo io nei vaenga e tu fesili pele ia selangona ia ono leo sauna foi to ia se taimi ona fatula i mele le si vai ngol teuli o te unga tu taula fonga ia le lo ia le te tax system le la sui ai le o le polenga mle tunga lunga foi o nei tu malo ia ono lo fe vai i pe malo tele a foi o le la le lifa ia le lalolangi i fai tu lang yo territorial tax system yo la anga ia piona e la se fa fesili foi le tu lang le Samoa awai e yalta tu nunga telele afianga o malo ia light ia tu lang lo ia tu lang fa ta auto ia pela o terrorist mala fonga impose malo tele America ile isi foi malo pe saina ma ia pe tele ala fianga o tulanga ia pe fa ia li fa la langi i lalo le system fo le fa tulanga ia tatu la fonga pe po ia nei vanga lo fianga fa tele ia fa pe sa le non compliance sa mo wala ino tu ai lalo lisida ia lenga lu fa tasiam tangal bengolo
ko lo fito I tonu iai le ia le tatou vaega le tulaga tau kampani faavamalo faafetailofioga ma le avanoa Alo, sa no le sui o le vai maunga wha, tu sai fo lo fina ngalo whaalia, ia ele tula fono lo lau le wina ne el Palemene, ma lo ta pena lo fina ngalo whaafonga le tu malo, e me se foi, e le whaafonga le Palemene, ia marita po inga o Samoa lo whaafonga mai so staff o le nila lo lang. Ia tu atu pele amanoa, se sui e fia sao noa, ia o mau atu leo fo mari sao sa fata lua. Ia tu lai mai ala u fionga le sui mau sao noa. Lau whionga le whangwhitalai, mai taua ma le toa ma titilu toa nei tu la fono. Il titilu ai tu la fono nei e pe e tonu leu fole le mai tai o le tuli mata ngau leu fia sina. O lona winga o le awa manongi, ina ia whalea pele ngō Samoa, ina infain familia ina, ia atunu ia le I Europa, I lato mo manaonga mo mia. O le ngata mo le lei mo I lato. Ia tonu fo eme se lei mo tātou. O te whaupuina la nei tu la fono. O sila tōle me tā ngā luanga. I manaonga mo mia. O loo mo mia I nei me whai. O na vesai le ingoa Samoa ma blacklist. Tal tonu o le pelava na sinia foi la sona o le atunga lunga pe fa tolu na taua o le toi fa fo I Samoa longa ingoa tau leia ai pe taiani na menina muli ane e le ai lava se me fa le tonu no fai Samoa lo no winga la o le fatu na ana e au tala im tau fa pene e ono ave se ele nga moni tu la fono le laua manatu ai o taula vaile wat foi sfa tuanga le ofionga minista ina ita tu tilo toa I mana onga mo mia o lo forsia mai le iu ia ia tu ngalunga pen forsia le telo finangalo ona ina alfa pesene ia ile iu al telo wa foi na tu pe mau al tato watunu o le mo mai levers full percent mon tupu mai malo asia o le fatu pe na tato tu pe mau e a fu mai le tele o company mai atu no mau e le stala tono FIFA nei Samoa o yo FIFA nei Samoa me la le o te tal noi nai me le nganga falo alo o le tātou vai mana o ngā umalawa whain whātou sina mai ai ia company nei. Mō le lestana ina tono le tātou malo, ina I whatupla ia pēle le tātou tupe maua. Ia ia tunga lunga tele on whalonga longa toa iai. Tu saimale, se inga mei o tax eisa tunu tātou. Le whātou sina mai company nei. Ia wa afuafua le lusful 50% nei. Le tax a tātou Samoa. Fua isi malo pasifika le 2% e ono faia se tauwanga tau folan tilo le vaenga o la funga ina mwhaninga lue whatasi da noa mani afianga mani afaina o le ofisa o la funga ma le ofisa o tax e so aniai ile whamoe moe nei nei pasil nei tu la funga whatupla ia petu maua le tātou tunu ia pe o tūlanga le nā o se tūla iatu ma le nganga whaalolo e pe o na tāua foi taimo whano ia o tātou whaila vavese ringo o tātou atunu o mai le blacklist ai le o se whale leia o le ingo o tātou atunu mai se tūlanga whale tonu ia pe o le nganga nā re tūla iatu ai ma le whaalolo ono le ai tilo man toa matau au tala whatu ngana o lo whaunga mai e ono le se ele nganga o le tula fono mo fala le munia le fono Alo, whaftai fina ngalo whaalia o sa whata lua tu sa le tula fono. Ia, malo ho ta pena I tu umai mau e ilo fina ngalo whaalia o whaafonga tāpua ilo tu malo whaftai ta pena. Ia, tu atu pele wano e lei tu le mau ta pe esi si fia sao ngole. Ia, o leo mau atu leo wa tutulai mai le
o le vai maunga tolu, le sui e vai maunga tolu, ia, tūlai mai e sau no e tūsal tūlafon tau whaofi. Ia, whaftai lawa i lawa whionga te whonwhetalai mo le awa noa, tūlai atu i le awa ma le whaalo alo se vai atu le paia o lo sao nei, i le whono ao whausia i tūla whono Samoa. Ia, mai se fōi whataro whatu i lawa whionga i le Palemene, ia, mai se fōi le malo kapeneta ma le nai tū o le maota, te nani le paia ma o lunga o tanga luenga le malo, wharapotonga tū maoti. Mai se fōi le paia ma le mamalu o Samoa o pot. Ia lo whapeona au fia mai le tātou Fonotaga i le so. Ai, fia tu atu se vai inga o vai maunga tolu. Tu sa mare tu la fono lo tala noina la o fionga le whonwhetalai. E iso mātou vai inga ua o le ua mawhatotonga ia le tātou Palemene. E sui mamalu fo o whaafonga i le ngata i le aso ana nafi. Ia le pre-sitting. Ia o whapea fo i le aso i le whaamaramlama manino a la fionga le minsta. I le tā ua o le ave eseina o le ngō Samoa mai le blacklist. Ia o se tūla fono i so mātou vaivainga o sili ma tā ua. Awai ai ia tūlanga wha pisinisi e pei e tau loa se lisi whapea o se blacklist po le lisi uliuli. Ua langona i fo i le matamuli vai ane ale pa ia o le maota tulou. Ia o seisi e fia a waipe fia tongi maa. E tu tonu o le tātou whalapoptonga sifa. Na whanangolonga ma le toa i le aso nafi i le forosanga le fionga i le tamaitai Office Silio Pulenga. Sa ia tō lau inga inisio atu nu o le Pasifika sa la tau whaia fo i whainga whapenei. E au fiai ia le atu kuki, ia whapea vanu atu. Sa ia lisia fo inisio atu nuu sa ngai ele la tau sa i le linga i le ngata i le Pulenga le sifa, ai whapea fo i le ofisa malu ale loia sili. E la tau i loilonga, na la tau au mai ai ia le atu nuu o Seychelles. E whaima whataita inga. Ai, o se whataita inga la ta mai, la uia mai tau, i le whaitau atu ia, i o fiti. Ia tu nu o lo siliona la tala ta mai ia i tātou. Mai tala tu tusa, ma le ati nae o Samoa, o se atu nu tau ati ia, po se developing country. E uia e tau te mana o mia, le whaalau i loa pea o le tātou tuto o tasi, po le tātou pule, e au noa ma se whalawlaveina po le sovereignty. Ai le ma whaiona tuto o tasi ai pea i tami uma. Le anga o lea tau te whaalangolango i tupe o lo olafo ina mai fafo, o tupe o lo soasoani mai malo si assets telene, mo le atina ina o tātou atunu. Ma mātou la vai, se motunga awhar vai monga tōru. Mātou te paula mātou whautuanga tu atu lea fionga minsta, se toi sila ane pe ona whaaluaina e fina ngalo o se siu toto. I le totongi o le registration. E le whaopopo ia se isi tau. E whaatusa ina ia Palemene matau o registration o loo iai ia Pulenga ia le iu. Awa o le mai tau atu. O te tonu i atu no Europa. E restala pisinisi po le company lunga i le tolu se lau pauni. Ia ngai lunga. Ao tātou Pulenga o loo whaisina maulalo teli. Ia o se paule o se vaenga atu e se whesosoani ale neisui. Ia langolango ina male anganga fia le tūla fono o whaatūla i mai. Ia a tono le avanoa foni nei e o folofa atuai. La o fionga te whonwhetalai male. Sui whonwhetalai male malu o le official fono. Tainane la o fionga te Palemene male sui Palemene malo kapeneta. Ia sui us fono o mo te Palemene. Mai se le mamalu o Samoa poto mai e manuia tele le anga atu de Christmasi. Tātou maua se Christmasi fia man manuia soifua. Malo whaftai sui malu tu solo finangalo whaadia foi. O whafsenga ino leina mwai leina o tātou tūla whono tau whaofia. Malo tā pena whaftai. Ia. La whaatu ile seisi sui o le maota e fia saunoa. Ia o leo o mau atu lo o atula i mai le sui o si umu.
Ia tula mai siu mo sauno tu so tula fonto faofi. On wir sauno. Malo whaftai lau whionga le whonga whitalai se awa no nei tu malo e whai e song sao i le tula whono tau whaofi whawhonga fo i le maununga le Palemene. Ia se awa no fo i e maure fo i le nganga whaftai mai le asoang le lasi e pa i nei tu la le tātou Fonotaga. Ia i lava o sai fo i tu langa e peo na iei whaiva ma tiute o trofi tātou te ngāli rue ai. Whaftai lau whionga le minister mo le tula fono tau whaofi. Sa whalonglongo ma le toa le whamamaina o le tula fono le aso ana nafi. O i ngā sa ise mani ngonga e tu saifo i ma le tula fono tau whaofi. E pe ona whata oto mai lumo le tātou Palemene. O lau mai tau iai tu sai ma le sauanga ale polisili al pulenga o le sifa. Al whaftai lava ilonga whaongainga le vaenga lea sa saunoa ia nafi. E leo le sifa a o le vao Samoa ma whaaputonga i whafu. E leo whapea o ngā lurue o ngā le sifa. O lo ngā lurue mose manuia o si o tātou atunu e pe ona taoto mai eile tau whaofi o tula fono. Mai tau whai ana nafi le saunga le pulsi matulanga e pe ona iai. E mai tau lava o se vaenga mo se manuia o se o tātou atunu. O lou langona foi lea se o mātou i tu malo. A whapea o se vaenga e manuia i lo tātou atunu. Whai lea mo tātou. Lango whamoe moe pe ona whata oto maia tūlanga e pe ona iai. Whaftai foi e le i iai se langona musua. A fua le walu tau sanga lea sa tau mwhai ai mai se o tātou atunu i le awhia o le blacklist lea o awhia i Samoa. I le whai ngofia ia le tau mwhainga mai. Ai le fo whalongo fo i male tutoa i le nisi o saunoanga o mawai atu. Lea ua ta oto i le malo e ingisi o vaenga e mawhai o na fisosoangi ai e ave ese elo tātou atunu o matulanga e pe o na iai i le lisi palapalale se i tulou a wale wha maina o le se o tātou atunu. Au te tai tonu whai au ia ma tūlanga e pe o na iai fo ia le wha moe moe. E pe o na tau wha awhi mai. A wha pe o se o tātou manuia lea mo le anga i luma se o soangi i tamao a inga. O se vaenga tā ua tere lea mo le tula fono tau wha awhi ma tūlanga e pe o na iai. Ao le tualalo le nei tu malo e tu saifo ma le tula fono tau wha awhi. A wha pea e manu iai lo tātou atunu. Whai lea mo tātou ma tūlanga e pe o na iai. A wha pea fo e iai nisi o awhianga e ono awhiai le tātou malo. Sida tuto o le tātou whainga malo i tūlanga e pe o na iai. I le saunga le mua se o tātou atunu. Toi toa ma natu i tua i le saunga le fionga le li Palemene. E tu pea i manatu malangona. Ua tātou wanga i mai le paia inga lona suvat. I o tātou whaia ma le wha maoni. I o tātou tiute i tono le tātou malo. Ua te tofi tātou te ngalu ai. Ma nei e le whaswai upu lea lau wharong mō au lava ia matulanga e pe o ne e fo i le wha moe moe. O le langona fo i ngā nei tu malo ma tūlanga e pe o ne iai. Le agai mai tono le paia inga lona suvalu o le Palemene. Mātou te whaiwawa ai lava i tūlanga i. Ai la tō wao sina i tono le so tātou Palemene nei ma tūlanga. I le whaangaso longa upu whai o se o tātou malo. O le mātou tala. Lau whionga le minister. I elenga le lei o le atua le whaafefoeina o le tūla whono nei. Ma tūlanga e peo nei eise manuia o se o tātou atunu. Maua foi le awa noa se o mātou i tū mālo. E o wholo whatuai le tātou Palemene. Whamanuia foi le kirismasi ma le tausang fau i lau whionga li Palemene ma le kapeneta. Whapea foi a swimming star uma o le tātou Palemene. Lau whionga le whonga whitalai. Ma lo le whatoa toa. Pea foi le sunga whitalai. Lau sunga le whailau tusi ma le suiva le tusi. Ma le matanga luenga whono o awa Samoa. Nguri atu alo whaanga se o mātou tu ma lo tu ngā luenga. Whai se mātou whamtalanga. Ma lo
taupati e ngoa matua lea ua e pale mai tofiga minista ia a oe fo le taitaifono o le kakutumiti e pe ona tatou galulue ai matou faamanuia i lau tofiga alo i ou faiva ua tofiga ua tofia ai lau afioga tusai foʻi ma tofiga e pe ona i ai ia manuia lou faamoemoe ia o se matou tala le lau afioga le minista o tupe tusai foʻi ma le tulafono ia e faafetaitele lava i lau afioga le fogotalai se avanoa lenei tumālo faamanuia le tatou palemene Malo faafetai siusiumu tusa o lou finagalo faalia o moli mai ai le finagalo o lou tumālo ia tusa o le tatou tulafono ua le laulau afono nei ia malo sauni malo faafetai tusa foi o faamanuiaga i le tumālo o le kilismas o le tausaga fou ia lo tu atu pea le avanoa o le alava e maua nai minute mo seisi sui e fia saunoa ia leo mau atu leua fo umale sao le tumālo fale alupo ia tulai mai a lau fionga le sui malu saunoa Aftai tele ma le ua avanoa lau fionga i le fonga fetalai o nei aso se aso ese ia te a o nei usunga fono ona le taimo mua le nei ua au wai ai i le prayer breakfast afetai ai lava le tō whae lau fionga fonga fetalai mai se le mamalo le Palemene i o se aso na o mai ma whaalongolongo le upu fo'ina ma lele i ai le sunga le toi ina tai au Yesu wana o ia lo tātou wala o la lava le whainga tā e pe a whaatotua lava e ai le tama o ia lava na te au maia le file mu o ia fo ina te tai o tātou wala e whainga o fie fo ina mea whainga tā ia si siri ai lava le maua le loto whaamangalo ia ma le loto mama ma le loto maolalo aftai lava pe ona uta ua man tua lava to low lo tama ina ua foi mai se tas le Fonotaga fonga fetalai al Commonwealth pe ona na fuai fa tuino le breakfast sa fia lava matala le matango fia le sauninga na auai no o mai lea na amatalia lea i le Palemene ta ua lava ona le il pai mai le nganga le tuela mai le sauninga le nei tai au ile nei tu la Fonotaga ia familia tu lava lo fionga fonga fetalai wa ule si sui le awaya na fele preceding ona nei le mafuanga tu lo le malo le Palemene ia fto ata unu mai nei al vaveau malanga mai fafo fetai lava le tua manuel malanga wa mosfia mau lava le Fonotaga le nei o te rei malama la il tula fono ia e saia lava sin taimi le na wo o mal tai ao mo tilo i fo i pepon tu ina mai ai ol mem taua sa tele la ofisili ai fa fetai lava le tama ita i pule se wo le lei fo e tia o tama ita i loia si nia fo seni wo wenten ia malana so atau ia an matalas Samoa se fa malam lamanga o le nei tula fono le taimi o le faia le malu tai au tu low o fa sa o ina i fo ile sa noanga malam lama le fionga le Palemene fionga la au lien mali to le tau le nganga tula fono le nei abe se ina ia fa le leia le ngo o Samoa ona talu ai le blacklist e ia ma se so tatou ile ia faina le mafau ina o ta o le blacklist ta pe o te mina ia ja o ia la sa lai ti sa va pe oi pe o e o tatou e intanga te leanga le atu no le nei ai fa ftai o malama le ai sao le se me se tatou na faia ai malama le men style tupe ia ona o mianga lava requirements e tolu na le European Union wala yona tasi lava la le mena omianga le i mfaiona ta ona tatou meeting
Tātou whaamalia le wala ia nan blacklist Samoa ia alwhaingo fia ia la. Sau noangal tamai tai pule o le sifa. E pasia lona le tula fono le nei. Ona toi wha I leo I tātou le blacklist. Ile abe ese mai le blacklist. Ia e moni. No mawhawhau fo isa hao fo isa fesili. E shua lava la o le la apai le tax I o vanga nei o investors nei ma company nei. E shua lava lalo le numera. Ia ele upa palangi vo ina le it will get worse before it gets better. Sao tau nalu lalo. Ia ai o ina tonu lava o le whaole tu a lalo fo lalo nei sui. Na fionga tama ita ipule a mesele minsta. Ia matua ia lava le tato whaalau I loa. E toi fo ilo Samoa abe ese mal blacklist o ina lola. Ia matua ia halu a toa kako wafi te tele whaalau loa. Mana tua fo, e ta otu loa wale toi blacklist Samoa. Investors umala. Ia maua ina investors o ika koiola I o lea la ale toi wa tau le leia le swafo Samoa walu ese o lona winga fo o ma wa whaamalia ina Samoa ia mana umianga ia awaina I toi ia blacklist iwi ia lele atua ai toi maua ia tātou whaamanianga tele on saila ia matua ialu la atoa tātou awareness whaalau loa la tunu atoa a mai sa la le European Union mal au Asia na to tele tanga tai o mai ai pau na se soani atu tu alalo news nga fono ai lawa fio ngai le fonga fetalai o fio ngai le Palemene le mamalo le kapeneta sui minsta ya tainane le tai le tu ngai mal sui tai mal mamalu o fio ngai fio me mal mamalu telo o sui o nei fono faitula fono Samoa. Langa tua olo se leo le neu sunga fono. Ona manatu le o singa I le ngalu. Ma ua ite fo I whanua lalo I fe au le nei tau sanga. Mamoli atuai se wha mahalo I ngā luenga. Sa o tou, ma tātou fitai tungai wā se manuia o Samoa. Ia o se mea wale lei le avea lea ma vi inga I le tua. Le hapo se mea wale atu toa. Fa atu ina le anganga le tua. Fa atu ina I le ala I tawan tato uia pere fa manatu le nei tai au sunga le toi ina. Ala Paulo. A mai ona tato whaia se ngā luenga. Tato lava ni au auna lea ngā. Ai aua foi ne ia te I tato. Ia se o tu malo pele mai tau mai tonu se avano muli le nei le yo ole Christmas o fionga tupun fa no le pa ia le uso ali le matua mala ma pu na fanua tai nane le ala tai la o to fa ma le tapo inga tasia Samoa ale fa no manu o feo yo le tala le lei au na pa ia le tua so se fai taulanga le tato tu malo pa malo lo taua tai Whawhetai lau tapuai. Malo ngā ludua nei tau sanga o whai ui. Le whangaloina ta mama tina mātu tua. O matua tau si male au se papa. E mai se na iau ainga ma wō peli. I nei Samoa e mai se atu nuu I mamau. Whawhetai ta talo, whawhetai tapuai. Le afo I se tala o se hanga le tau ta mali I sa o tau mai tau mai ma lui fale. Poto lava le tau tai a iai lava le I a sasi le liu o na pa. Vele nei lao o mole tua ilo fa anga nei au na. La o to au na fai pule ia moa se o tau karisi masi fia. Ai mai se le au liatu se tau sanga fau manuia I tātou look forward uma. Whamanianga e wala mai, so se tua inga ti na e so swani e le malo. E whawhetai e toi foi. Te onga le Palemene le tō whā. Tātou ati na e o le tātou whono whawai. Tātou tu I le tua, na o ia na te au mai manuia. Lofa fo I le tua poli te tele. Nei mao te whono, mai se lava. Te lo whawhonga anga mai Samoa. Mau se kuisi masi file mo. Mai se tausanga whau manuia. Ai o wola. Lo fole tua soifua.
Ia, whamalo whaftai, tu sa saunoanga mātanga o fie, tu walu mai na saunoanga. Ia, e mai se fo so fina ngalo whalia tu sa tatu tu la fono tau whaofi. Wa mai tau watu nun foa, wa tatu tu la lata, ile tatu taimi manawa le so. Ma ua whaatu tu ngata lava le tatu maota ile mai tau watu nun foa. Ai ona sa alo le tatu Palemene le fono tutalo le vaveao. Wa vela fo le fala o tau fo na fai se malolonga tatu sa iri malosi. Ina ne ngase se sui mamalu. Na ia ilo le manatu, ia momoli atu le wha malo ma le whaftai tu son ngā luenga le ne yaso. Leo o tatu ia si ui o ngā luenga le ne yaso, o tau fo na fai tatu malolonga. O te wha maruru o tua i sui mamalu o lo fia sa unoa, tatu tarosia le aso fono ata e au. Wha wawai sa unoanga i le tatu tu la fono tau whaofi, ia mata pena le leia i foi la fionga le minsta mo la natali foi tau watu le aso ata e au pe asopo lo tau soifua. E tu so nisi vaenga sa la ngai fina ngalo le maota. Wha malo le usfono le pai o le tatu maota. Wha fitai foi Samoa i lau tapua inga, wai umanuia ngaluenga le Palemene le ne aso, ona o lau te talo. Se avanoa foi o te talo sanga ina ili pa i o le Palemene, o le mai ai o le tatu fono le so, i le tula e tasi, ua ta pena ai le fonga fitalai malona i tu malo, fa tau waa mo sina whalolonga mo le Palemene ma le malo, e whatino ina i le maota o lo i tu atu o le tatu maota fono nei, tatu whatasi ai, fa i fo i sina tala maali o le nei auli, ia mwha umai fo le nei aso fono, a tātou te lei toropo, te tālo sangatu, le sus fono mo ala tau a sifo, se e saunia se te tālo e whai wai le tātou fono. Tātou tālo. Le tua mamanai, le tua sidi ese oe, o loa fio i le langi, nā toa lava ma le neila lo langi. Le tupu mamalu lau a fio mai ana nafi, ma le aso, e o lava i le whawavagu. Mātou moli mawina lau a lofa sidi, ma lau anga le leuinga ese i le nei aso. Mai lava i le tae ao, sao mātou u fale matapua i atu i ate oe. Whaafo i atu mea uma i ate oe tama, walama lama whae unga luenga, ma tiuti, ma whaiva o le nei tausanga. Mātou iai ma wha mai aina, ngā luenga, o le nei aso. E ala i whiringa tonu, ai mai se fo i o le sa ilinga, o nisi o tū la fono sa ilo ilo i. Ta māua e whaafonga mai, i ngā luenga whai, ngā lau Palemene le aso. Mātou whape atu, ia vi ia masanga whanene ina lau fio, i lou au ai mai so se mea. Te talo ua wha moe moenga, mātou te wha moe moe ai, au noa lau fio e te wha tasi mai. E au noa se me e tau no. Talo lava, wha manuia ia Samoa manai o na tangata. I lātou o loo tāpua ia whaiva mati uti, o lau Palemene i le aso. I lātou o loo mai mo mai, o loo ta ape i tulu inga e fio le neila langi, i o atu iai le lofa sili o lau fio. Mātou talo, wha manuia le fionga i Palemia, ma le Kapeneta, a fionga i sui minsta, mai se sui malu uma o le Palemene. Mai se fo i o fionga i pule sili, pule lango, mai se foi o ofisa mamalu o le fono, mai se o Samoa, o loo afi fio papa au i tono nei fale, sa tapu ia o mātou whaiva, au alo lau Palemene e liu, ma soa le pule nei aso, te talo ta maa, o a mea o le nei, whai mavi inga o lau o fio, o a mea o le atoa, ma whale e tonu i lau whafonga ma lau sila mai, whai lea ma whale a onga mo le aso a tai au. La mātou sauni e tū o mata ape. Ta mā, lou mana sili, ma le mana o lou toto, sau inai i mātou uma. Whaiva o tutoe le nei aso, le uta le tai, se sae ma se sifo si o mātou atunu pene. Tau inai a wha mamalu, ma wha paolo pea ua au i lunga i asa moa manai o na tangata. Wha manuia fo i le whionga i le fonga whetalai, sui fonga whetalai, i lātou uma sāpena ina, fonga tau mawhana nei aso. E iailu o lofa sili. Le tuai, se mani o mātou whale tonu, wha mangalo, o no o Iesu le lio le ola o mātou ole, ma la au tuai. Amen.
Ia, mori atu le whamalonu fōa le sui usfono mo ala tau e sifo, e tu sa i fōi o te talo e talo si ai le whai unga le tātou ngā ruenga le nei asu. O te whasisi la tua tolpo nei tau le manga le whono au au whai tula whono, se i au lia le tula iwa tau le sfulu i le aso a tai au.